one and only beloved and dynamic leaders of Meghalaya, who has led 5 years in very peaceful and dynamic way. Long live our beloved Chief Minister. We want, like you, dynamic leader who can see all the citizens within the state as your own. program ko organize kaan baksa aching phangnan achini jatni dakpewal rangko niam riti rangko aro achini culture ko aching phangnan nirok na nanga yana aching simsak na nanga aro yako aching name rpang na aro ko rakhina nanga Maina achini jatni cultural achini identity hoga achini Meghalaya state to aro northeast kabakon tribal jat rang baka hindi ba plug tribal jatni tentang identity hoga unegaman ya jatni identity ko rakhina aching dak piwan rangko chokmotan culture rangko aching rpang na majau de ka sen yarang gemai ge or yarang gemau de Koch ani Garo ani Hajo ani ba je tribe kan achini tribe ani identity ba wa culture baksa gemai ge unegaman iya nakpa nambe pa annual conference rangko ngatachi achini chonchon pa biserang na achini culture ni dengtang niam rangko riti rangko trokani rangko ya plug cultural identity ko aching ya nakpa program ni true achini chadap berang na aro achini future generation na aching yarang ko skie to nang na makna unegaman iya nakpa program rang na main gamchata iya program na skang ba anga dengtang achini Garo Hills or Meghalaya state to dongapa jat rang ni dengtang annual conference rang ko anga attend ka aha yano na ribana skang ba riang pa anchi ganina skang anga achini Rabha tribe ni anga leader angko gronga chongapa meeting ko chiga organize ka chi Rabha jatrang ba antang ni bisuni identity ko maintain ka na baka kam rang ko kainga aro ya kam ka ani rango riang pa sumayo chiga Meghalaya sorkari ni
Mga takcakanirangko, raba jat rang nabatska, takcakanirangko unaha. Wan apsan daki, hajong community ni, member ang bako krungatsun, hajong community ni member ang naba, government ni true, singari ang kapa sumerangon, tangkapay sarang chitsinga, dentang project rang na, sanction ka emeng, bisung naba takcakanirangko unaha. Wan apsan daki, dalam Meghalaya Coach Association ni member ang ba, ang na dentang mansa, boundary wall, aru may ba electrification, renovation ni kamrang na, ang na 40 lakhs ni application ako unaha. Dalo ya sal sumeni gisepo, ang na isimana diki ang na skinga, yarang ko ba tsingari ang pa sumerangon, ya election ni MCC, ba model code of conduct na skangan, yarang ko ba tsinga sanction kajo. Unigaman, daalo as a government, tsinga plak jat rang na, Meghalaya songdong pa plak community rang na, je jat bakkan, je turom di bakkan, ya plak jat rang na, ya plak community rang na, dakchak na, aru yarang na semsak na, government ni kam oba. Unigaman ya sumayo, ya nak simang ni 53rd Annual Koch Conference ni ya platform ni, ang lagi nak simang na kana skinga. Dalam Meghalaya State to aru Garo Hills so songdong nga pa plak jat rangan, Meghalaya ni mandew pa. Unigaman tsina gamagkan apsan pa. Tsina mamang saloba, jat pa thorom basye, kam ka pa ang asaksa mande pa leader jat. Aru tsini government pa mamang saloba, jat pa thorom ko basye, tsina kam ka pa okja. Aru tsini kam rangon at sima yaran kun namat gin ang lecture sa no jenga. May na ate lecture commute na ate kam ko sa ate bibirak bata. Dahil siya at sini promote coach site, kaya mag-abo site ng kuha nga dahil siya. Hayda ang ni introductory speech na kuha nga mention ka nagwala ha. Di ba at sini promote coach pa at sini baksa dunga. Dia dahil siya dyan pingat sini. Meghalaya ni itihas so dalo 50 years golden jubilee at sini dalo maninga. Ano ya golden jubilee? Balsiyo. Riyanga pa balsiyo mo. Baik dapat sang Garo Hills District Council ko, government rangko, surkari rangko siyo ka. Aro actually coach, aro tentang tribe ni, mandirang ba candidate rang ba, election rango, cakate, riyang pa sumerango, MDC rangko, matnaha. And di ba riyang pa sumerango, tarang ba gapan government pa leadership, coach rang na, EM ni post ko, mamang saloba o chachim. And di ba ya government ot na? Singa coach rang na, EM ni post ko na. Uni ka man, ya plak ko sini dakan ni magsungan niya may. Dalot singa plak jat rang na, singa respect ka Aro ya, iko akan nun. Ang sini Garo Hills o Meghalaya politics na main complicated ka. Na simasakan sinupiya. Aro ang sini tribal issues rang baka. Aro iko akan nun. Ang plak problem nang ko, raksan solve na matnaigin, ani akan saya. Banga ba dia ba jat na batiut gen ba dia jat na commute gen, ani ba akan saya. Hindi ba? Matnat pet. Plak jat rang na tsga, respect ka na tsga, joton ka. Plak jat rang na, sing ni matnat pet. Tsga piap rang ko, ba position rang ko, ba dakcha ka ni rang ko tsga. Je piap po matna, tsga yarang ko dakna tsga, joton ka. Mamang salobat tsga ba sija. Singa basi jat basi kam ka pa ang mandi ba kuja ang government pokcha aro yani selsa nasman na matgen yari ang pa belsi bongani gisepo singa 6 party coalition ko dalo chalai jo belsi bonga singa ya surkari ko bayat ha jat basi kam ka ude mamang saloba idak pa surkari ko bayat na matjawatsim une gaman yaba mangsa proof inga Singa ji kamu ba pangnan gemot mandirang ko sini Meghalaya state ni mandirang ko. Apsan ga dango do ni. Plak jatrang na singa respect ko de. Singa rianga pa bulsi bonga di sipo kam ka ha. Bakang ba na simani ka sachi no kapani ka sachi singa chol ko man tayo ko de. Bakang ba singa dakpa magsungani yon. Kamrang ko ka angku gen. Ide nga ya sumani bakwa nga na simasakan sinan aga na tusyo ka. Ada mamang saloba short term sanchi pa mandi ukja.
Ang mamang saloba election mangmang na chanchi kam ka mandok ja. Election dari bagin, riangin, election dari ating MDC election bonggen, MLA bonggen, MP bonggen. Di ba election zaman de? Iyan apsan ating kubungi dong na nangayin karo Hilson. Kundi ka man ating sa kantian, milie ating dong na maknode. Ating na magba understanding o ating apsan kam ka na maknode. Ya tentang issues rangko problem rangko ating ka-sen-sen ating solve ka na magin. Di ba ya plak kam rangko ka na? Ating saksa sa kapan ko ating respect ka na nga, pandira na nga, plak jat rangko ating lamga pa respect rangko na nga, aro jat gisaw ni jat gisaw na ating ya kumungan ko, aro ating relationship ko ating pangdan gisip na nga, ane ya sal so many gisip po ang akanas ka, dalo Meghalaya ni Chief Minister okay, ang dalo Meghalaya tungan ni ko dang nagka, Meghalaya namga pa Chanchian ko ang anang nagka. Meghalaya plak tentang jat pa toro mo janggitang ka pa mandirang ko pa namga pa kumungan niyo aro tuman niyo ang adala ko ng nagka. Unigaman yasal so many gisip po nga tentang mancha Changsatay Coach Association ni plak member ako ang ayon ng biga pa program ko organize kanina ang agisa katong gabag siya nga batera na si mani memorandum ng coach nga ang buno election ja mo nga discuss ka game detailo aron may nakparama ko ang sandi na matgin may nakyan siya issues ako resolve pa na matgin ang na may discuss ka plak man din ang niya ang suggestion ko na ang kam ka na and yeah so many ba ko ang ako mong naska aron dentang development ni kam lang ko ba daw ang election ni sumayo announce ka na matjawa di ba jay ko election na skang singa sanction ka ahatun jian that's money boundary wall aro electrification aro 40 lakhs ni proposal chun ya ko mi jang singa sanction ka jo yani sanction letter ko haida mat ningno di ba mat kujak mo de ya letter ko singa nat mat gen mana ya de election announce na skangan singa sanction ka mana ha unig man problem jawa di ba daw election ni sumayo singa dengtang mansa pamang ko ba kujak na matjan na isman sa kanchin uya unig man nga baki daw yan memorandum ni gaman aro gapan development ni kam nang ni gaman nga dalo baki ka na matjawa di ba dengtang mansa nga changsatay na ismang sa kanchikon yan ang big pa program ko organize ka anina aro dengtang mansa angko chief case okay o kamhanina ang association ni president secretary aro plak member ako changsatay matele ang niyakanan ko ang aya sumayo tuntun na kusyo ka Meghalaya Coach Association Tangbang China at saka Song Tangbang China Meghalaya State Tangbang China Lakon Tela